I kuble ye pi wa ro ki pralok ki wasnyao suk uya ap ye ki kubor wa phala how new channel tenegas ngi ki kubor wa phala wa kwa open snyao chapi man ki kamni wa waro ki bru em ki ar tali ki kidney ha kamet yong ki tangwa mentu kasngiwan ha kani ka kubor wa phala kwa o open snyao lang chapi chapang uwi ubru uwa na chenai DMO hado santali ki kidney ha kamet yong o te chwa us dangi chiki kubor ladam pu emu depi o subscribe yaw new channel snyao bha ye subscribe waingat how to bell wem hetu khnangwa yopten cho cho phu yo ye kam kini ki kubor wa phala te tons dangi chiki kubor wi na ki bru wa he uwa la so pha wis nem irta dakjut u na ka kajut watip kam ka chronic kidney disease and severe hypertension heiwa dang ini wat mpu em uslem wa da depcha sumar u hapo ka Madras Medical Mission Hospital yo le ya ka renal transplant namo yo thap kidney hapo ka met yong o kam wa man katte uni ubru DMO hadu santali ki kidney hapo ka met yong o wakan thup wa ki wada si hadin wada dep thap ki doctor le tali ki kidney namo hadin wada dep le transplant ki doctor ha ka sen wale ki wapanla ya kani ka hospital da ongki wa kani ka transplant to ikam wa he bha ule ki nei bha uni ubru DMO laso tali ki kidney hapo kamet yong o uni ubru wakjut daya kalam u wa u transplant doctor u S Saravanan nei bha kasin wanangkong wa kasin wa ar wa thap kidney ki hapo kamet yong o u man i wa job nei daw ka uncontrolled hypertension wei uni ubru dakjut ule na ka coronary artery disease ya ka wada cha sumar u hadu lesen ha ki le bnai wadalai hapo ka hospital u Dr. Saravanan dale u ya ka surgery namo da sumar u ya o ha ka tu ka chipau tarik yong u bnai wanyao ki doctors da e ki le ya ki te ki artali ki kidney yong o wasa ki artali wan ki wada debbo ki yo laj u na ima ne na ijia iwa ongki ka profuse bleeding wa ima wo do yejing imyong o katkam wo ong da ka medical mission hospital hachenai uni ubru dasi ki kidney yong o wmd ukre kam ki nado ipor wa mu dangdu khat ars nem irta kamte dasdang thap nebo kidney ki ya o ha irta wadang khian tangwa ini ibo kidney wa thamme ki ya o le ukre kam ko kamte dabo biangki sachisen tangwa da fail ma fail ko nei daw ka uncontrolled hypertension kamte ki doctors da rai ki wo le transplant namo wo thap biang ya ki kidney sachisen ha ka sin wale heiwa ha ka tu ka chipau tarik yong ubnai wanyao ki doctors da ye ki wo thap namo daman successful kani ka transplant yongki neiliang u Dr. Saravanan u wasumar ya uni ubru daong o wachemjing e bhaki ule ya kani ka transplant namo chemjing e bhaki u thap kidney biang nei daw wam em thau de ne dakhnia thau ware katwa de em la so tli ki kidney kamte dabo ya uni u kidney wasan rap hajrong ha abdominal cavity hajan intestine hajrong wa da chemchitom ki doctors le tangwa darai ki udam uchim nekenria thau ya ki te ki kidney wa da emchwa yo uthap da uwathme nei daw wa ye uni ubru uchitom na ki bleeding katkam wa ong ki doctor kani ka surgery ka wa mjo le ki menu daman ko wajop wei uni ubru dangle u ya ki check up wei dasdang ule wo rapchait na iti ichitom
hado kat once nyau phala wa hado santali ki kidney ubru hapo kamet yong o jan hado ikilo le dakhia bha u nei bha le tali du ki kidney extra hi tanong te do kini don hi ki kubor ki wakwa open snyao chapi negasngi yi kubor de poch wakut e kublai ye phi bro snyao bha hamda mu ye subscribe your new channel khnangwa yop ten cho cho phi yo yi kubor wa thamme kublai chi boni phi bro